Abzanfo machi ya mama kwaba na name DOP say it's a movement. We are moving. Yekoyenim dia. Ma me famfa so na me ne eni enkomo yi. Na me musa o say unim se enne ayaso yi obi a odonhwe aduonu enan. Ane obi a odonhwe aduonu enan. Nanso aduonu nan ni mu no ebi di ye nwuma bebre enu amu na successful people efiba. Enu amu na great achievers efiba. Enu amu na discoverers efi eba. Enu amu na scientists efi eba. Enu amu na researchers efi eba. Odi ene ya odi ede. Odi bon sekro. Ana odi tenase de pre wani so ade hu. Ene wasori uti kwa abra say eh tam ni kopa o. Eh nana de na adana de adana kontem sa no. Eye de tie na enko ba bia. Enti ene don't ask time where it's gone. Tell it where to go. Don't ask time where it's gone. Tell it where to go. Take control of your time. One kasa so ubre ni mu sei. Se wa wudi ubre so a, obi anto so prekope. Asema sikoja me ha. Obente wo ho, ene ye mfa hai. Na wonam braka. Said ye wunni ani suade hunu no. Se wo wani suade hunu ena bre eda ho a. Wo be hu se bre nya wo dia. Wuni bre so tumi. Esen ahwim na eko. Enti ewo ho sesi yi fire ade. Wo de ya ade no enu ena wo ka che ni say I have control over you. Enu na wo ka say this is the direction I'm going time. Na wa antwen anka say eh na sorry sesi na ade asen. Na de ade akra na ya ye. Na ye nya hwe time ne ko. If you say one chair no say ene ebere me de ofa enim di for say ebere no cry ye wo de emre wom de ne ho ahomte ewom time that is vulnerable enu ya no panhima de no ena afi anadwo de no anopanhima yi ya wasori ye o ye den wo hwe ahu say efri sabre yakopem say no ndu bebo no woti wa wani ma hu so be say sesi anata na boyi 12 na abosa no hey time ni go so vulnerable enti e wo se wo e na wo kire bre ni say said ye wo emere enti may control you may wow may wow na so na is to your own benefit and ajodi en so sa say 10 news no mo ka no sa ade asa na unim sa ade asa see how vulnerable it is na so wo so to me when you decide to use time to your benefit. You will direct time. You will instruct time. You will tell time where you want to go to your favor, to your achievement, and to your benefit. You wouldn't waste it so that at the end of the day, you will not ask yourself, where is time gone? Time is here. Time is in your hands. Use it to your advantage. And then your motivation, 22nd January 2020. Hey, January no, hey kukuta watching and as said ye. Saka na wachi keane ke yedini begu. Wo pepo ade anope kra so kan say ye by ewiem a say kusu and I'm fair weather forecaster no wofia na ni mado yi ko papa nam se be me na tetene sa na ne na nanom ye no wo de ewiem no wo hwe na na ye kodua bro eyi ensuo yi beto etiane wo say eboaboa ye ho na nsuo peikura sie no de edi kan nsuo bi wo say nsuo bi to eto na afa pe no bi asia ba akire bi makuafo ye mehwe me enu na ye fu pe no nti wo say nsuo bi to gidigidi baako na afa pe no yasia to aso na say fu pe na ebeba na asase na hyase efefefe na nwura no bank tinkete na onu makosiesie na wo manu ye nhye wo mo bopam se de be ya wo mo de be hyase ado awie buru no enti mibusa no na weather forecaster no anima do say ya said ya ndia say nsuo ni we animu say na nsan yesi eto wodanso man ho but eno no danso man for wo mo mfa nua aburu wo mfa nua bayire wo mfa no banche enti enye beneficial ma wo mo ti e twa nyankopo say wo de akuafo de no wo de ebe ma ye na nso pia dia no waboaboa ho na wahwe ni sa na wahu akuafo hima atena say ne makọ na dwosu enti hwe na ni giagie wo hima amachi na ho te say nkrofo me ensa na nyame adom ahweyi any experience mo twen me ba me ko bofo wa ba obofo Michael Akrofi man bofo a wo wapoe mantamu ye say wo kirekire ni wonye wo kirekire ni keke wo ya assistant headmaster and one day
ni dwuma wodi a no de nti America ne saa no nyese mabua papa na 10 dada nanso yesi eponim wo no wo ko school ha waye bi pen say ye fi anka meka kasa bi but me to me kan sisi a meka che akuafo yima wo akiri ho no menka on boy we pa me show abema madwuma abome enti woni nkwada no deda osese wo mu we kura de ma ne ye ya ne say wafa na chi ewo premantem ho achim wodi area nim achim dan potem ho obofo ya machie ya eburu middle na ko obofo de ba wo de nsem panam na wo de anopa de ye frɛ wa ya na wo nsem mu nye de ye be ne den adwuma ye no no ani o ye nsua adwuma pa obo boyemu etisen ya na wa ma ya hwefo ne yetiefo aswat no ne kwanso no no kra say ocheche ni peni abedi etire onye ocheche ni keske wo oye ocheche ni peni abedi etire assistant headmaster Emma school a ewa atimodan ni dinde eye experimental school rich experimental school atimodan krom hopi enewo na ebrubi ore ya osusu se wanya fihia be aduanan enum ekọ adenum no okay ono wensua de pa na onchira de pa na se ocheche mofra na ade nyina no ohwe mofra no titru mema na ewo mu no omo a se bi omachi anaso moto apegepega kakra no na oboni tinko saa na chese wafa ho adwen ewo de trim we na ekoyi bibi omo ha no munya ne nchese ocheche ni pani abedi etira se de Dr. Ford ni abetuja ye fe no owura Michael Owusu no odusua ni ba kwa wanya fihia dunum 15 years no papa akoye de nyadoa se de buru wakofa na chi ya ema enya sentetwa nti abofa ne besuku a no bre nti a me no ka say what just a pampers na ebo abofra no na say diaper enu bi ne bo abofra na ansa na wa be school enti eno na abofra yi ekoyi ne maami nia ote ne nchen wachimodan asutri se ni suku na assistant headmaster kwan ote na fasumie na ha me pa na ne maami nia ne ka che ne se omiana no no fre ne papa na hwehwemu da na di se ankara ne papa no ne maami ni omo fa kuntra ase ehu assistant headmaster na anka omo ajisika ewo no na nka asem no oma katakata ma no wo mo esan se omzu se koto eye homasua empanifo animu a education directorate animu a anhwa na owura Michael Owusu okura Michael bi na so ndi asempa anhwa na adwuma akọbọ no enti na oba for see your friend is saying owura Michael Owusu okay anka na adwuma bebo ni nti ombemu ma no wo ho na anka oma sika no makata sem no so eti ya rehosem na ema abranche anasa abofre ya okusko wanya fihye dunum a ocheche ni pani abege chedi na afasa akwa no so no aba na num na beto oja obi keke aho nam de ba bia ono no tie ho popoye na obo modi amedu nsem trofo anim na ye ne dofsufo ekodin kita ho na yedi kan ye ne headmistress a ode school na no me hwere eye Prim Central Experimental School ono maame ne editu mu se enokwese bibisa esiwo school nim ontumi nka se da bi bibisa ezasan se dun central for anim okay na mmomu esa no ode akoma eye municipal education director a ye fe no ru Benjamin Kujo se ne esiwo ni school mu nti on take action betum se me no eka saying ocheche eye education director che se asam ne de abedi nanim ema ode nkata aka ho ema wodi aba eye regional directorate ewo kofo dia say almost near to omusukumuni o enti education director no eye region no ono so emmo ni omonye emfa ho enti bepem say education director awo kofo dia amfa bibia enkoma no opani Michael Owusu no eda so trade ewo sukumu ho ebiem ehwehwemu a Peace News any UTV ye exercise papai enye ba kunyi a waye saa adbon for semno a cheche form ni na cheche ade ni bia kire se papai on die o saa no te o abofra ni hu se bi wati apegapega kakra
na chese adwembɔnya ba ne trim na mɔbɔ sɛ mɛma nko so na ɔfɔ machi na sɛ bio enye emma ne nam ho ɔmo ho akesa mo mpuku etuatua ho yi pɛpɛ ne kɔndɔ bɛma a ne boso kase na chese ɔpɛ na akɔba saa nti ɔmo yɛ pɛm so saa na tie papa we ne ho report the doors dodo na se nti me no kasa asɛm ne die akodu dɔfsufo anim wɔ akyem ɔdan ɔmo gu so ɛyɛ ho hwehwɛmu na ne kwakwa mu yɛ kɔ ɛyɛ ACP Adekye ɔyɛ ɔdan divisional police commander kobi sanse papa asɛm a yɛsi wɔ sukuu nim ni o na wate ɛna so wate sɛ nea yɛka ne yɛ ni na mmom obi ani wɔ a wɔasi mu pam abɛyɛ official report ɛde ama ne sɛ ni na ma postfo atusa na mo nanso wonya ne ntie sɛ odofsufo nsɛm dofsu enso ne policefo de hyomo ɔmo nsa enti ɔmo kusu yɛ mu hwem ti yɛntwɛn na me papa mu no ɔmo tumi tusa na mo a ɔmo fanka mo yɛtiefo anase yɛhwɛfo a yɛne ɔmo di dwuma enti me no ka sɛ de dofsufo atusa asɛm no so anamo ɛne yia hyehyehyehyehye ni ankasa me kɔ retired director hɔ akobisa no sɛ asɛm no akosisɛn na dofsufo ɛwɔ atemɔdan anase written ha no me no madi nkita ho na kwampa a yɛbɛtumi de asɛm yɛafa so no yɛahyɛ ne yɛapɛ atɛntenene ɛwɔ asɛm yi ho sɛ ɔmbɛkye owura Michael Wusu so ɔmo nkyi no na ebi piem ababia no ɔbaya yɛmfa nkam yɛahyɛfo ɔbɔfo ɛnkwansa nsɛmbisa bi wɔ hɔ mesrɛ wɔ ne die mu a sɛ akwala no wɔn de na kɔ asipiti anaa ya pɛpɛɛpɛ yɛne dɔfso mpɛdifoɔ edi nkita ho no ɔmo kyerɛ sɛ abofra no ɔmo de na kɔ ayasabea ɛwɔ atemɔdan na ɔmo kɔ hospital no doctor ankasa ɔmo nkɔgye police report form mra anka no kura bɛma na ama wɔn akɔyɛ complain ama posi akɔfrɛ papa ne sɛ deɛ yɛ atie ni ɔhene bra na bɛyiwa no saa ambem na mum dɔsofo kyerɛ sɛ ɔmo kura police report a esi so dua sɛ abofra no sɛ bi yɛasese na fa n'akyi nti ɛho anamo na aba public no na obi nim botae a mpanifo a ɛwɔ asɛm nyinaa ho no ebi anamo ano mpeso mutu fa sase no ho ibi nkura akwala no na agya krampo wo no mpo no oni ne din kita ho a asɛ na ɔposo tu anamo foforo na emom aba pete mu saa ne deɛ ɔbɛtwe ne nan ase anamo foforo bank wɔkɔgye cash wɔn no ayɛ na fisɛm agya ohia ni aboa na yɛde ne ɛkoro mbɛda ase enti agya ohia ni asɛm David we nyi wo hia ni asɛm bia wo nkɔ report o ye wo so wo kɔ kotu ukɔgye cash sɛ ohia ni aboa sɛ da bia bebu we die mu ma papa no ya na nye ohia pa na papa yi bia sika kakra obenya nka deben pa na obeye sɛ obi ayɛ ɔba o se make ataso na enye sika ebeye den ya asem obofo mami musa se akwala no papa no da so kira de wo school ho no akwala no nso wen enti ono so ko school mu ha bia na ya na police for embe mu ye no akwala ne da so ko school ho no akwala ne da so ko school ho teacher no so kira de wo ho oye assistant headmaster and o da so kira de wo school ho no enti possible mu no nso saa brady ya reliable information and opay me kra no say posifo and opay ya mbutu so anamo say me no e ka say kra bu bepumen dra energy fa no na posifo ensan so papa ni mu say bia ya che no owo ye nchen a ye ne kokogina mra no docs for na no mo say omo so mate amugusu ye hwehwe mu omanya police report e chese akola no ya say no etienei anamoto bia wo so mbeti papa no omo nchi no ya by the close of the day no you say bibi papa bi fuma pa na mensi be mu na sa semisi Brem Central ewo Piemantem hanom odan enyoma hinku okay mo obofo ye dase anopai ye de adesede to commander in charge enim say bisa wo mrantie na asemi mu yamanu awia no onum te se obofo bomu na afi no omani abo ho so enye sa ye nkwada no omunya ye mu gidie mpo na wonya ye mu ahotoso se ye mpanimfo do mu se ye bobo won ho ban pani a ye de akwada akogya no na ye se waye ni se enti se pani foforo ansori anhwe se ebe na sede se wo bebusam se asem na etesen a imagine akwada no se wo ko school no ase akohia teacher ni o sen kra no obefili uwura wa na ne huhu kra to so na wo so enso be ye ne den
akwada asem kanene e ka say akwada bia asem nyede na de bi ena de ni biebre die areas bi say na ese ye man ni biebre no ye filie enti yese director of education nso district no say anamo na wo si wutu akọ original no ma honye wo a emia so obofo ko nka se bisan say breben how long and asem yesie question back akampa prince bisa no me ahwe no won kan che we che say esi yen how long ni edi sen edi nasen eso an say do si ka say abo ne pampas no na che say eche kra ansa no mde ne ko hospital say wa hu ene enoma bi etete sa e wo say e ka say nka jabreku nam na anka me tia say papa na so tra de ohia moa bi afutuo kasa kire are chichire bi na be counselor amano a asesa amano then ya kura de ase bibia mfa ya hu bi say ye rade ha na obofo afemi ya papa nso so ono watena se ya wo ba say obofo kan ama ne say eye ohia esi ye be 2 months ni abusumi mienu si amatie eno mo si afe no o matie afe na posi se watie be 2 months ni no nti tambe ne kodu do no free obofo ma me prince obofo ma we dey 2 months ni no tambe ne kodu dosu fo ho papa na da so kira de musumi mienu no papa ne eni o kira de a mo ma akwan oni akwala ni na o ma si aba school esan aba school wo dware anu aba na akwada no nso aba there be ya we dey 2 months they are not prince san free obofo ma me say 2 months ni eni tambe ne kodu dosu fo ni honom nyesa da bia nkwada ya sem asem wo ye twen wo no ye mfa nkrata ni mo today the obokrata no ye mpini I know say what dey aba today the obokrata ye mpini ene the obokrata ni nyina sa no wo mo si ye mpini ye srem ani die mu a we die twi ni ye kanti we die ye die mu a ti mu me nka bi ma mo ye srem yen mpene enti eye 2 words to say we won't agree so we want no eye 1 word agree different word enti yen mpene yen sa na mo twa no ye na mpene no mpe mpene mpene o twa so a can say yampini sa no matwere se do matwo no de twi mu no ai no eye i ena i no eye ya eyi se de omotwo no de yampini na mame nko obofo ho mra wo obofo asem no wo ye no a ye bobo hu na hwehwe maso wo si esi ye no be se na se ni ya be bobo asem na esi ye bosumi mienu pepepe esi ansa no wo no mo ma kwan eno makwa so mu kwa kwama sa pepe letie ena akwala no ni teacher kro na ko school ma o mama kwan no ma san be sha ase wo ni teacher kro na sa pepe letie ya na tambe na ko doves fo nso ho ya yensa ya soti ya ye ko ho so mo che se e wo mo dem but pray for mo dem no mo tumi che ena enye obi ena ti fu kire ye se asema esi wo sukuu a school ni mpanifo ena e bia mpanifo bi pese omutu omunan esi asem no so no mo eya asem ne basa nti yenfa yenkom a anke bia no makata so mo so saa na asem no aye se bi kan asem foolish case obofo o se dofsifo no se ebre ben ene ba o munsem ya na me ka se omo so antumi antre pote se e bia ba ye nsem ani ni omo kan na se case ko police aye bodeti so sa pepe ya na fe ya dey almost obi nim say ebia na almost pese omo ya asem no mu so a enti omo che say asem no dia be di anim a yetu so anamo sa pepe na omo ka kire na mo bra omo nya asem ne ka so omo say yenya ye no be mo so nyinu ne yesu say ye ti asem na omo che say omo so omo ante no so nyinu so ne ye ka no na omo ti ye ni omo so matu so anamo ni no na ya asem no say ni no omo te ne nra then we know say ni omuti na watwetwa mu a ni but date ni so ombeka se yeti ye ni saa ne de obo enye nwanwa kakra me ka sa kra no nwanwa esan se enye breed kani so wa yesa na se yintumi nche no ma ne mfa amra kwan spect me na menye didie se dia post for so omo te papa no wasem eni ebre ya e dia na watwe ya yekura asem mu a na e bi omate ne mo omate na e bi omode ato ho ya sana asem ne tie nti se ye ba mu ya na watwe mu a na omo so makoso mu dia eno no
untumi nkyere mo yeda ase obofo na yehia ho ne pa enti state district commander ya wo Brem North and South Brem South yesre wani die mu a yesre post pani say division o say district o esu kohwema yen wate pa na busumi mienu na afi na yeti ye ni die call the men and women there to order say what am I hearing why are you embarrassing men in uniform free wom na wom na busi wom say bring me the report na district director no so sa o your bar from why are you doing this why are you embarrassing you see you make the director general call me right now I don't like that at all let me know sasa tana yo moye you have not been a teacher before my uncle Charles a Jew so what to emantem sika di nipa bedru achi enso nye sika nyina na yedi da yetufu galamse yi hu si nipa bese 9 akoka galamse ya menemu a bua be hu se be ya homti wo anase wo mu fi wo so hu me yira wo mo pa Charles Mache mejodo ya enti omu ka menanim sa no wo mu tibia mu tesen yo ya mamidin can make the more correction in kakra the boshe social media na papers ni bebre achre ekrona assemblly si one de one ye Salma na Salma ya wo chire wo Elembere district okay nambom be bia assembly si no wo for Ezulenua okay Ezulenua no wo Nzema East municipal nambom se edru Ezulenua Salma no if you why today se me den kan re amfato why today kaswa wo border no to Accra one ebieni wo boshe aha she said dey na ya adwen say kaswa ka greater Accra ho nenso eye central region no very good okay. Into wo boshe nambom hono Ezulenua woni police station wo oye Salma oye ono wo Elembele nti asemisa wo ba oye Salma ho na wo ba report nti the last time another police for ama yenya nti de nyimpa anani a wonyinara wo fimi sabe wo mu biale ntumi nyankwa wo mortuary wo gudo warrior nhwehwemu na wo etum waye den wode ebusuafo wano mu no wode ama ho nti de nyimpa anani a yerka wasemi sabe wo kwede wo kwaye galam se ewe Ezulenua no wo mu biara ntum enya nkwa tedema keye inara yabo hwendo besi ntia obiara enya nkwa da ba eba ne sen ya mwa osi de Ezulenua no wo dam galamse eyi PTB ehu de galamse njumenjume ya sabe UTV ya kan ho asama aka aken onya bia onya da sesiara woye mpa woye no wo bebia ya ebotum mpo wala etum etu na nesi wo they go outskirts crowd within the deep bush pa anti no washing room no na wotu am na anti eyi de no na onye surface one na onye nsumede eyi oya amana donko pa na wotu nti woguda wodi de oya amana dadaw nti ebi o ha na nyimpa be ye bien bi na wo so we be sanum na wa try de wo be den wo botum wetu ahwene bi na wa hofo de wo be nya gold nti dam nyimpa na ni wo koho oye Monday o cheda Monday na wo kwa anapa no na wo kwa ye de wo ba hwehwe oye sika kokowo ibi nti around by 4:00 PM oye ewiabro no mu na damo amune washa amuna na sa wa de wo repe sika na na amune twi gu 14 nyinara wo do but wo amune no mo obi wo so nti se BBC dama na no nyimpa ni de America na wa de wa akọba amande nti akọba amande na wo so ebusuafo anade Ezulenua foi wo kwa ekọbọ police farm and ye obodu ho a wotutu no na che nyimpa no nyama ye too late de wobotum waje won kwa nti wo kwa amune ma wo kwa kapisika na dama amune otum odigu wo de ya hayara hosemo nti police sen police wo gudo wo ye nyimpa mu no ofim dama or there before obotum wada mebusuafo no there still wo ye nhwehweme bebre nti police fo say wo gudo wo ba doctor for eye autopsy na de na wetum wode emu no de ama ebusuafo nti dama na asam ni na rete ya nti police fo say wo gudo wo ye nhwehweme ansana wada ama ebusuafo no mu akwekosie ho
amena dada na se ye boda rosu omunya galaya na wo mu egusu omutu na sare husem yesi ya oye amona dada onambom onya amona makade osi ye a year ago oye amona se military masum na ye mu bi na galamsey ye de kira ankono onya amona sabe wenya even 5 months mpo oye amona onambom amona mayekado oye foforenye sabe we kotu nende ne we tu na ansa na nde a wogudu worutu Bambo Mamma Dada, you declare after Bayer 1 month in power to us, no, or Fan Amana Dada, Numbo, Onyada Watcher Bebre, Onya 5 months in Poo, Mamma Kane. Oh, now other a honor Operation Vanguard phone is and Potamo. Yeah, Operation Vanguard are some day, Biba say, Aya, over the Woofy, na Waba, na Debia Macadel, Bioba Cade, Galamsey, no. Sabi we jay another walk from the ya na makade nipa kono o sabi already father for the use the word already akwohwi o yes and for back already entro no nti wari we adwuma de na mbom ya onye easy dam let's say baby ya won wotutu wa galam say no onye easy at all to locate them to also they also work with tip off so be a more on tip off na those sites no onam do yem crossing kakra nkreninti onye easy there ya obi botum akoma information there moro kodo wa hen anhwe ya walompu weku another why you bribi nti they work with tip off nti eya wobati mpo no na chede adenpo we to am we dru be 6 months 8 months na nti onye easy dam ya Charles Yabeda se koso anafo ani die chirima yen Bema Charles Eji Amani Bono no efi atoye mantemu Daily Statesman anopay NDC unleashes storm of insult then voter register protesters paint Jean Mensa boss Manasari as two quote unquote no who abi said your kafa wo hu no na matete say yesi o musi afedie demonstration no wo matwe asensen enti praise say chairman of swamp for ne kan ye hwe say benya no a na misasa afi o mu ni yisi adwen akoben kromu anase de enti na afi wo mu atwe asensen yi Ghana signs up for 5-year deal to host Afro Nation Festival and then court in uproar as Agojo granted 500,000 or 500k bail enti ACP Dr. Benjamin Agojo afei die wenya bedi nitiye amakoto wotemuafo Justice Charles Echo Baden etina dwemo no enra wamane self recognizance bill say wo sure no animu dremu a asase ejapade a wo den krata ba ye no be esenkuno na mmom se na watwe bi obekompre no ono obekwa akwache IGP ankasa na afi BNI director eni kasem ni se opani a efre no Martin Pebu se oni se ahyase na nka ye enua be ma kwadwo ga Daudu ene ye ni lawyer ti eche nura de omuko ye de na yura Martin Pebu a woje fancy pa se onu na daroma na ne de si case bia ye bailable yini no bailable ntem se no anu odi ko se amira mia na me corporate case wo Supreme Court na bomu ma me a me wa bonte kraman for the mami fans justice be ka say counsel not in my court sure ka say ye but onu no konya bill no e de ma papa no the Ghanaian publisher Akufo-Addo grabs 326 million pounds of investment and then NDC others protest in Kumasi against new register. Mohammed's teacher policy questioned. 10,000 YEA beneficiaries to receive start-up capitals. Daily Graphic. AFCTA Secretariat ready by March, President affirms at Investment Summit. Then ACP Agojo granted bail for parish in Galamsey Pit at Elembele. Nuna Yenu Abema Charles say, Eye Nzima East. Emensino emu if you say ene bosh into one shall say they be more young from so cause metika so what the castle at central region but to see me Accra for se castle but politically our face our you very much what Accra our fe what see me Accra for so castle our fe unika so
Chopa. Uni Accra or Central Region. But a man soon to Sana ya ye cano into Charles in CC or Diabano. PNM Yamson wants dissolution of Forex Committee. Muslim economic management team more fiscal policy into Forex if we won't obey a ding. Daily Guide, Nana gets 326 million pounds from UK, NDC in election violence rehearsal. And then let's commit to intra-Africa trade. President says so at the Ghana Investment Opportunity Summit in London. The insights, there we have it again. Yempini, Demo Rocks, Kumasi, as hundreds of people kick against new biometric register. The Daily Dispatch, new voters registration will begin in April and end in May. EC says so. The new crusading guide, NDC Vice Chair Opoku Dako in land scam dragged to court for demolition private property. The Ghanaian Observer, EC to kickstart exercise in April. The Chronicle, NDC dreads new register, party faithful march in Kumasi, but Joy says new voter register is excellent move. This Joy is Mr. Jacob Osei Yeboah, Joy 2012, Joy 2016. Nakusia noa na trend mamifa the Herald. Transport Minister stops DVLA boss lawlessness as Kofi Capito blows cover on phony contracts and secret bank accounts. Was the front page of the Herald. Inti crano. So you take Daily Guide. Say my choice. What the Sen kamenini yedia. So those here sen kamenini yedia. Na ye the beat ashe mama. Ye operation one go. Inti for Daily Guide, the insight ni abone papa yenko Nana gets 326 million pounds from UK. Page 3 of the Daily Guide. Ghana is set to draw 326 million pounds sterling from the coffers of the British government for major infrastructure development across the country. One of the beneficiary projects of the investment funds is a 120 million pounds export contract, which would see the Konfanochi Teaching Hospital upgraded. A 40 million pounds contractor construction UK deal has been penciled under the investment deal for the new Kumasi Airport, as well as a 60 million pounds funding for a new 250-bed capacity hospital in Koforidua. Other projects include the Tamaflao Road project worth 80 million pounds, as well as the 26 million pounds Aqua Africa export contract for the supply of solar-powered water filtration systems in Ghana. Intima penya kwentu no. Then the inside, Yempini Demo rocks Kumasi as hundreds of people kick against new biometric register. Hundreds of Ghanaians from all walks of life yesterday joined members of the inter-party resistance against the Electoral Commission's plan to compile a new voters register for elections 2020 as they poured out onto the streets in Kumasi in the Ashanti region in protest against the proposed move. Clad in red, the protest followed a similar one held in Tamale last week. The angry protesters embarked on the march because they argue that it is unnecessary for the EC to compile a new register, since it would be a waste of taxpayers' money and could also create tension since the election is close despite the electoral dodo. Yeah, great. You me the Daily Guide na AFT asiena Daily Guide de a wode abakratafa a etoso miensa. Ghana mampanyi Nana Ado Dankwa Akufo-Addo. Ti Ghana mampanyi Nana Ado Dankwa Akufo-Addo mi denti ameka Ghana mampanyi. Meka Ghana mampanyi no. Enura opanyi ajekum hyiaye. Osi ya ka Ghana mampanyi ye pegya kosoro ye mfa nkosoro. Ghana mampanyi. Ti meka ya pe na madwe besi so. Tina was a Misaka be na me correct. Yes, Fanessa. It's Ghana mampanyi Nana Ado Dankwa Akufo-Addo. Ena wako piemu ewo English abrochimemu. Na Daily Guide bo amane se 326 million pounds. Enti ohima kuro mu sika no. Eno no eye ahamiensa dunu ensia opepepe no. Ena Ghana mampanyi ede eba omaimu. Na wahye da chichem ewo adwuma eba abeye. Eno nti ena nyame ayadom ama ne nsa ekasa sika yi a wode eba. Enti Daily Guide ahwe achichechemu akire sika no se de ebesi aye no enne ba bia yede ebekọ ede akwakoye adwuma.
What I say 120 million we a year comfort anoche teaching hospital. One more at the baby pija ayarisabi anymore. And no what the one some at the bank. After 40 million contractor construction UK. And no deal you know so what they are told. I watch I say what they ebabe Kumasi airport. What they ebabe NCC ewo. After 60 million pounds. And also so what they babe ye ayarisabia. And no e war Koforidia, I'm no what the one some ede aba. Nti Koforidia no, what you say, I sabi and ye benya best empa omo yare beda so no eye ahanu ni aduonum 250 bed capacity you know ene no so ode aba afi we say project aka no eye tema ene aplawo kwan no ene omo de 80 million pounds ene omo de eba beye afi Aqua Africa export contract ene so eye 26 million ene so omo akeka ede abomo ene ye solar power nsuo ene no eni ate krogen ebe magana fo efa ba bi no omo so enya nsuo anom ene ho asem ene na daily guide de ho asem ede aba anopai mami nkodi nkomo imra na afi udi insight atra so na no dwade etwa mu no nkwanhia esiye ewo Cape Coast nkwankwantimpon eso akwantufo bia no ofita kra de boss mienu a ekanya nchem eni a ewi ase no na enipa be se aduasa ennan osenum ehwe wonum enkwa no yenu abema na nasanka ede eho ensem wanse piepie update no ede bre yen nana Mini aba. Machie. Mejosu. Monsu ni adwuma se wadi asem ye chi a sesi a akosisen. Yo. Andra na what pepepe o my Ghana preachy a boy to an infin mountain and atoye mountain. Na te said the wedding kind assassin bu konta ani. Boss mi na ekukunya kunchi wi ase. Enipa eye eduasa enum 35. Omi na kwa no nanam e won tieto nemu emma eye dumienu 12 emu emerema eye duonu ena emu eye nkwada eye miensa brema ko ena mrema mienu na andra na na awotwe no na awoti etumi ebo eye nkompe ekwa hospital ne ekokohwe enipa eduonum enson aye ekokogu eye hospital no bibia omonso etibiem ene omu eyare no anase omu plan akwakudu nti endra eye na woche pepe no yebo adiwura Cape Coast Hospital ene impinifo kokusi nkonya na yekoye no asemde a ewum a my Ghana atese endra mpo no omu gina so eyi nkwala mienu ama omu ekofie aka enipa du enum 15 ene gu eye Cape Coast Hospital woje ayarehwe na enipa du enum no emu enkron eye ma ena emu eye nsia enso eye mberema dukabuma na oba binya enipa du enum 15 mpepre ameno eka se die enipa eduasa enwotwe a wonya on baby ko etwa no na ewon hyele ya nso no wo mu enyina ebusuafa ba be fa bon aka berema ba kope ere se Cape Coast Hospital mochri anase moga wo mu nso ehwese oba be fa ntu busame a na wotu baako eya kwinhia no enipa eyetuonum enso 57 awo don begu Cape Coast Hospital no wi na kenipa na eyedunum enipa eduasa enum a wonso hwe won kwa no wi won ama aka enipa nso eye baako na eka se die omo maka no omo eye ampinimfo nso ede atudwa so edu betumi bia na nipa duenum a omaka no omahwe eyi omo na fia prapa ensa okra efiri akunchia isine mu mami ubusa ame a die akwakuti no eno no nana yebeda ase any update a wode abreye bibia ni a yebesi aba yenu abema nana mewa nana sanga mini aba otumenga mete wonka nanka woka bibia na obekaya ene nansa ene sanso betu dwase akitensia na ono nso edi fiche dunu na owo ankafo MA Basic School akitensia yi ko amopa nonso ne ma mi gari de wie ama okọ school din ede George na eye minta ani pobonifo bi ekote ankafo ekwem wo no mukuni aya no endra ye de sani pobonifo mienu no awu susu so no di ewu no ekokopie e court na ko eti asam no wa sasa sani pobonifo mienu osusu se wo no ni mu bi no wo form nkotwa ban kukum na wotwe mienu asano asanso ede o maba
na ono na akra na maame to slim pinifo ke bi o yi se ono oto yi we ni sika na ne ba no kra no o me yentafo it is asama do eye man dia the ban ensor enkasa asanto de atuka ekirem se obi biara wonim ne ba no ho asem bi no yankopon so ene ni endi se ne wu etre pepepe no owie ye no apresifo andra wo bugu ayesem no hwem no entwe su se eye bottle nkoto abi okofa wo dem mo ba mi no wo se bia na ono na ode be nyankoma de no to ono so atebiri e de aba ye regional police headquarters a wode ebe ko crime lab no akwa hwehwem se ye moja se enye moja yankwala ni inu anati nipa mi inu ni de ye de omo papa akotwe aban bukum to ono nso no update for fry free obeba no yegusu edi echi se de ma na sebo so ni sika odi bi fi ankafo aba ye keep court no yebedi echi na ya hwede echi ere nan so kwa kusi e wo sa eye George na minta within feature dunum ono nso kwa ankafo school a wo hia ni nkofu wo ya pre otusu se ni pebi ekote ni eku no etwe ni ho moja afri no yedu ono nso echi de beba bia no ye mfa nkame gen echiefo nti mame bibie ni hode a ye mfa ma ne bone enchi mo nana ye mfansia na dachi bia mukọ ade bepie mu no odi abreye nana sanka ma ne bo enu no sister fa insight no yo abusan for me the insight the ubokrata no na eba yampini demonstration na we yakoso enrada ewo asante mantemu yen empene demonstration ekoso ewo ho na eno na the inside the ubokrata say enipa bebre kwa ena womo agi twije trada etisi kumase montene so eno no hwe a yakuakuo bi ena womo eka wo hubo amanyofo wom civil society organizations wom ena womo a womo ka bi ewom wo man mu ekuo bi no womo kyese abato commission nhyehyeye a opese enei wode abato nwoma foforo esan ba na yetwero di foforo no womo kyese hu hia esan se enei Ghana ye hia sika a yede be ye nneoma ahodo bi ena yede se sika yi be se taxpayers money ye tuato no ye boaboa se sika nyina no nkrofo hia nneoma enso ye sode a yesi yeye bibi foforo eno na inside the ubokrata HSM we eye interparty resistance against the electoral commission na nhyehyeye a wo ba beye no enti wose enra asante mantem eye fepa wo hwe se de na o mani asi abre eni se de na o mu si edi so pepepe se de o mu koye na wotamale no sa pepepe na o mu yeye e wo asante mantem a ene the inside the ubokrata ebo amane so omo hye kokko eni tuntum ena omo nyina sanso panimfo ahodo bebre eni etitiru NDC amanyoko no panimfo owura Bernard Mona PNC chairman afeso so eye yera ayarga ana yetafe na yarekof no so eka ho bi enti the inside the ubokrata e de ho asemaba na no awon ade bi esi e news no sire amese o say ye nya register fufuro bia dada na na de beto ama me o say ayarga maba be president no ye say sa dada na na de beto aba yi wo Ghana ni ye de beto aba na ayi omampanyi ye de ba beto aba no e de ayi me omampanyi ayarga and I'm na party si omko esu so bia so pemampani ama ne flag bearer oh na asame na okay afi na me ta for the osun bia osun ani wa share eji ye bom no ye momu sa biseresa o ebe mi refika mi buye o se se obi na obi e wontokwa na se ba se wo mienu be ko apre ade ba ko a ntokwa na mo de beto nchen na yakopre wi a be fa tokwa sa agosi ayemfa the Ghanaian publisher na Emra page 2 ACP Agojo granted 500,000 Ghana cedis bail. The Accra High Court has granted bail to ACP Dr. Benjamin Agojo, who has been accused of aiding some alleged coup plotters. In a ruling yesterday, the court presided over by Justice Charles Ekobaden admitted that Dr. Agojo to a self-recognizance bail in the sum of 500,000 Ghana cedis. The court also ordered ACP Agojo to report to the Inspector General of Police twice a week for 3 months. After the 3 months, he must also report once a week to the IGP.
In addition to that, the court also ordered that he must report to the director of BNI under the same conditions as part of the bail conditions. ACP Agojo must also submit his passport to the court registry. The court gave the orders after it upheld the bail application by Dr. Agojo's lawyer, Mr. Martin Kwebu, giving reasons for granting bail. Justice Baden held that the state failed to prove that ACP Agojo would not appear to stand trial, would interfere with investigations, or was likely to commit a crime when granted bail. This is the report by Abel Hoxton. Yo, the Ghanaian publisher the Ubokrata dia ode aba anope nti krata fe to so mienu e na ye kenkan yen. Na Accra High Court na ama ACP Dr. Benjamin Agojo Yamanu Bailey. Opanyini wosusu se woni nipa bi aye kana na nkompese omutu aban aguo. Enti enam so e ma ye chi ne sanse wo ye posi panyinti. So manfo be kai a bra opanyin obekọ bia se wo kwa kopri Bailey no na prosecutor anakwaduboni naba no aka kire court said there be moma ne Bailey sanse wo ye posi ni no wonim tactics ayetimi de ye hwehwemu nyina eti se munim na moma ne Bailey obeba be interfere obeba be twintwa ya na mu ama ya de ayeye ne hwehwemu na ayeye ne nhyeda ensi so eno na otemuani a wotena adwam eye Justice Baden e kire se temuani no wantimi ono antimi ama so ono na tena adwam no kwaduboni na antimi ama amba meka ana wantimi ankyere de enti opanyi betwintwa wonu manemu eti na sese ogina so na odema ne Bailey na Bailey odema no papa yi a wono a ene gina ne ho anemu ene na lawyer fo mu na ode ema ne ho Bailey na eno no sika a wode tu ne ti so ye 500,000 Ghana cedis empem wo ha ena ogina so ede to ne tiri so na se 500,000 o se empem say empema hanum so refi empema hanum kasa tentinu no sa empema hanum bacho eti empema hanum Ghana sikai eno na wode ejina so edemano Bailey na enhyehyeye a wode tu ho enie opanyini na wotwe bia empremie no wode ne ho ebekwa akokire IGP eno no eye saa bosome miensa empremie no na wotwe nim eno akiri no bosome miensa esa ato aso no eno no ye deko jese obeyi dabako e de asi ho amana eno so wode ebesa ato aso saa bosome miensa de ne ho akokire IGP afede etoso mienu BNI fo eno so saa na wotwe mu no nyina no empremie no ode ne ho bekwa akokire BNI fo na eno no ye bosome miensa saa so na bosome miensa ni wi a na afei eno no na wotwe nim no daku bia no ebeyi daku asi ho e wo na wotwe nim no na ode ne ho akokire BNI fo eno achi ne passport ekuta na yeso onfa nkoma court registry no onfa enkonkoto se de be ya eno no ebe kire se wonwane emfiri o mamu abra ensem no e wo court a eno so enei the Ghanaian publisher ede ho asem ede aba and the Chronicle Niemra page 3 PAC defends arrest of Akontombra assembly officials. The chairman of the Public Accounts Committee of Parliament, Mr. James Aveji, has responded to those opposing the order he gave for the arrest of 2 financial officers from the Akontombra District Assembly during the Public Accounts Committee sitting in Accra on Monday. According to him, if Ghana wants to solve the issue of corruption, then it must begin from somewhere. To him, until all well-meaning Ghanaians begin to fight the canker in their own little way, corruption can never be done away with. Quote, if we want to fight corruption in this country and we don't want to begin from somewhere, then let's wash our hands and forget it. We need to walk the talk. So man for Ebeka ya na no asem bi esiye na man for say eh we dey bin see da park for Public Accounts Committee na womo ebekwa asetena na ebeka se posimra na ano ayeden papa Onim mame mfa Daily Graphic emwa o nti mi wi a me kan no wie pa na afei wafa Chronicle ne Daily Graphic abom wo hu na aye wine why into the relax na minkinkai hamam Daily Graphic AFCTA Secretariat or after Secretariat ready by March, President affirms at Investment Summit. President Nana Dankwa Akufo-Addo has given an assurance that the Secretariat of the Africa Continental Free Trade Area will be up and running by March this year for trading activities to begin in the free trade area by July this year. He said to reap the fruits of the after and
had realized the vision of a Ghana beyond aid, the government's first order of business was to continue to ensure the maintenance of macroeconomic stability to facilitate the economic growth or to facilitate the growth of Ghana's economy. Then yenko page 20. Na fe wakani na abom tu wie pa mitime dofu pa bye. PNM Yosei want dissolution of Forex Committee. 2 senior citizens have called on the government to dissolve the Foreign Exchange Development Committee, FX Committee, that was inaugurated on January 13 this year to review the country's foreign exchange regime, identify constraints and offer workable alternatives that can reduce risk to the economy. Mr. Kwame PNM, an economist and leading member of the NPP, and Mr. Ishmael Yamsing, a management consultant and former board member of the Bank of Ghana, told Daily Graphic in separate interviews yesterday that the dissolution was necessary to ensure that Ghana did not waste time and resources to undertake an exercise that the BOG was already taking or undertaking. According to them, beyond the fact that the committee was needless, its term of reference were in conflict with the constitutional mandate of the BOG, which is the statutory body in charge of currency and financial stability in the country. Social media so kraman for na Dr. Bawumiane ne economic management team so ye dey obi asi enim ye yade ye nya ne makra bibilibi we enu anu no we dey nye expert ye kura eti kwanchem kura ye nim omu ko tisika no omu ko tu no Ghana cedis aban tonye ma won ton no Ghana on ton Ghana parliament ko kra nkonwa kra free China gas furniture ni agowu ni wan mu no mu ni ya no mu ni ya carpenter fo bebre wo Ghana wa wa ne sapele ni wodum omo so ni bia pa wo ya wonim se na say omo timi ye ma nhu se o ma ya akonwa sister ye nim ya hawo ko asen potem ko rempampuro a eseye dia ye di yesim ye ifri hin na no ye si a commission toilet roll adwuma ko wo nsan wo sa toilet roll no wakwadwa so hu bi ye yada bubo so mi enko Mr. Fom. A concern, Mr. Sedonko. Gay, watch him for 1 to form 3 cons. Elasticity of demand and supply. Namkaye. As we grab with a problem is small. No, you $1 DNA. We know Ghana's $80. We know. You chronicle the Obakata in ye. Chairman at the Public Accounts Committee of Parliament. Ora James Aveji. Now, man for Ebekaya, enche bia, enche kra. Ena yinya ntie se mrahye for Public Accounts Committee kwotena ema mpanimfo mienu enka ne opanyina no ene hwe sikasem so ewo assembly ena de ote so omumienu baaye na auditor general akoye hwehwemu ede ne nkrata abeguo momfa wo de emra na momfa metoto so a omo de betoto ho a na enhyeda enko ade ne so kra ansa na omo kɔ no na owura James Aveji kra ba beka se wo ba no ama meka no kra ekwan bia so e wo se edo ye mamra ene undie enti empanifo mienu kɔ ya omo kokoye sa apɛ na ne e de abanka bagu omo nsa ene ma aposifo e ba ye se ye yima mo hweye no wamu koduru ya pe ye chi wamu pe nkrofo si na dai yi Public Accounts Committee for mu otumi sa se mutu anamon sa na eno na akwakopie mama empanimfo achechiri mu na omu chiremu na nya se bia omu chiremu se ayi bia na emom omu chire se ketasehye ne proye na nunti na Public Accounts Committee won mo ho enti ketasehye ne proye na kwan bia befa so a ye betimi atu ase no e wo se obi edi kan ti so obi bedi kan a wo mu na ye empanimfo omu tena so ade ne ko omu na edi kan beto omu anim na no na wo mu chire se wo ba begina ho na se oye kristoni se oye kramoni ukuta Quran ana ukuta Bible no apegya se me de mensa to ade so me ka bibia me ka bia ye nokre ugina nyankopon di mu ka saa entamwei so obeka no kure ni nyina uwia no abegina betwa ntro enti opanyin se asema no mo kan na ne de omo eda omo anim no ebo abira enye pe enti kwan bia so na esefata so omo ma mra no ye adwuma enti omo de omo ya report no se saa na ye be ye ne de a se bia ye wei a ye hunu pa se sikadie bia koso se first na ye ya ne aka enye hwe mu nkona mu kotua sika no ye gisika na firim ho nipa no waye bone enti mpanimfo ese wo mo eka no ma kirechem se de ba omanfo beti ase yie enye se bia bibi omu fiti ya na omatu ase wo so obi di kan na oye bibi ede efa ho enu nti na wo mo etu saa anamo no Daily Graphic na me de eba wo de Ghana mampanyin
ode Ghana mampanyin mfonyini aba beto afefefe efe yie pa Ghana mampanyin Nana Ado Dankwa Akufo-Addo na eno na ode atudwa se secretariat a wo mo ehwe Africa Continental Free Trade Area wo mo kire se eneye ide free march na chese dwumadie no ebefiti ase gidigidi pa na wo mo efiti ase sei no na eno no eba beboa ama adwadie ene sikasem atumi agina ne naso enti ekosa no na eba beboa ama Ghana yesikasem na agina ne naso ama adwadie no so agina ne naso se adwadie ne yeye a eno na Ghana sikasem eyeye ni nyina eka ho bi Ghana mampanyin Nana Ado Dankwa Akufo-Addo Ghana Investment and Opportunity Summit a ekoso ewo UK Africa Business Summit wo London ohema kurom no eno ene nam so ema no echechiremu se enche bia free match ekro no na aye ready omadwuma a omo ba beye no omo eba beye ni yie na aboa ama Ghana sikasem no akọ yie mabegina katafa etoso aduonu yesi me di wie enti katafa etoso aduonu no wodi mpanyimfo mienu mfonyini abetoa ora Kwame pianim ni mfonyini wa ha ena ora Ishmael Yamson wo ye mpanyimfo pa wo manyini mfie no kwa animu ene ye ka sikasam so wo di mu akotene wo nim se de sikasam totoye ene eho ensenkaye esitie na empani mienu eche se bese na wotwe mienu mu ani January dan to so du miensa ena ye bo committee ye say from Foreign Exchange Development Committee Forest Committee wo mo ba behwe ye sikasam ene amano ne de no se de be ye de betoto ho na ye ma ye nka se dollar ni dwane enti ama sidi na tofom wato atechem wo yam ne ho atechnim da bi empanimfo akire se sa committee no ye ti ye nye na otwe mienu ye nhwe ne yengu no wo mo se na ayi committee bebre wo ho empanimfo bebre wo mo hwe sikasem so sa committee we di aba ade pa no mbeye adwuma wo mo ye ne Bank of Ghana for eye ena afi economic management team no ede adwuma na wo mo ye enti we na ye de aba no ase ne sei enti enam so ama empanimfo akire se be ya anke yengu no it's a Bank of Ghana wo ho a wo mo betimi aye adwuma no maye ne yie ene mo ka ne nyina no wo nim dada wo mo guso aye adwuma na nye ne wo mo fiti ase aye no ache enti eno so daily graphic e de ho asem e de aba mo waya de me dance papa ni madokwaku abrante boga 1 waba yiko krachi weather forecaster UTV fi se wo hwe wiem ni wo se nche wo si etimi kododo na yesiesi asase no fupeyi bebeyi se ehwe ne ekodua ye buroyi na etimi aso kamanti wo de agudie mu sebro na mom enura na me na anya afi ma anya me na abiko school me na ohema akonama sa shelter ohema akonama wo sunya ne penkwa ase wonya afi nti me na papa bi me na ahofe me na nyame nhirawo onhye wani munyam oma wonyi meye obapa oma wani so ade hu ne botaye ntia wode oba asase isu no emrem kai say una na de medo pa wate nti me na sa shelter ohema akonama me ma awoda pa na ye nura cake ni beba why and then me mienu so David Kwesi Safo and Solomon Osaya Samuel David Kwesi Safo die enka bongo no David Ofori Safo ene me ba ma menye bia mi fa bongo die na menye ma David Kwesi Safo and Solomon Osaya Samuel amo Wesley High School wo Asante Bekwai enne musunya media afiaka mu fie ho yesenya me say Oma munyansa mudi bedi ngoma mabeya a doctor fo ni a lawyer fo ni a teacher fo ni a police fo papa ama ye nie na ama ye nso ye ni age enti mama Fabia ene mama moda omunyina ema mutinkwa ema mo awoda pa onyame enhiramu de se na ye Romeo birthday enti o hia me no ye me sister ya na ene birthday wo madwa me be ko protest he mo join me ne ko protest wan kan che say na any birthday na Romeo birthday na Romeo birthday ka Romeo ma ye ya ade yi na nke be fine pa wedding Wednesday da eno sa na nipa be mba nti David nua Romeo de no so no ye sports for romantic guy nti be Romeo Odro and I'm diakote mu some premo nti Romeo Odro said ya ye your happy birthday yeah mama for birthday we so ento sana ye Lydia Angel Nutako Okaikwe Central Constituency Women's Organizer aka double ene ye ne birthday wono ane ba a ye friend Princess Mahama
sub schools ono aso anya infishadu baako ono ne ba eno no nti enani oba ono ane ba wa wo no ne ye ne birthday ono chese wo ne ba no wa ne birthday pamcho mo ma me ne me ba ne ni e birthday ni mum ene mu ni di why sister Lydia minua am some more question bibi sir. Yes, question. You mo call public accounts committee. Okay. The school be ono hwese mfum so ono ho betumi akasa o man. There be o ye fra so kasa o ma omo be twe wase omo be supina omo be supina na okay so for be your public sia na so ba ho na ba so do be preach fa but sia is din si bu bebre si okay de no kan na mo nyesa na de two preach omo point na asori ba ne ben no so for them na be no no me fie obi o wa be jerry a be tiezi wo afera wo be preach ni e ma fie obi e meji bo sia ni bi oh na sorry ba sun si home man sofo them na be them nsi obi e kan no ruchu onya dazi kan ni ga no ruchu so for e kase nya no ruchu no nya no so onte so e I don't know yes officer it's on one nim say de no nsi mu na do so so for so akodi adeda se nsu do so ko baby akodi na o baby kwa nkonko ye ya be jina so dem na kwa kusi o baby foforo kwa nkonko ye wo nsi mu be ya onim drobon so drobonso ewo afram please and ayiko drobon so e ko drobon so you say one of the biggest districts in Ghana. Droboso afan place omo ni atebubu amantin for ne boss. Ya omo di bayire ni aburo ni mu dwaba. Ya omo obi wo ho. Omo de na ekwesi da na abinada. Ye kohwe cashew. Omo do cashew ni su. Wow. Nti se de cashew ni so abapa eji ni di. Nza yeko ye pese. Ka cha mi se wo kwota chima mi se wo kwa na na me ya ho na me na na me ya ho kasa no. Wan frɛ me o. Oh, mesia ne ma ye obone. Nti wa kwa na me ya ho na ba. Ewo. Wo se na me yo say oto cashew ni bi wo ufita chima na akọ tiobodom. Se so akobie branch ni bi wo Nkranza. Enti anano fiera mkoto na nawo ene na me your farm si e kwa animu ena mse mam ne na me on kasa wa mam ne na me on kasa on the 12th on never kasa on the 12th on the 12th e wo tv ne so e wo ho ene okwa ya kwa na me na me on kasa agrek ena mse okwa nso ko hwehwe me papa wo classic fm ho de manko na na afina nketia Mr. Fredzani next time kwa ya ko hwehwe next time agrek exhibition e ho na eko okay e wo techiman oh okay ene me kwa kuja why I also kuja so kuja na cashew no nze ya sha asese because ade ba ko aye hu ni se cashew no areas bebre ho a omunua bi ba omasom de bi ti se drobonso komawu omudua pa obi ho a odua wi age so de ko